Mwamwela mwani mudira nga kwetu chune kuti mavumu kwa mwana nani de muchina wahindi kutanga nikuda mujimba wazee angachinga utambula yaku mwana chitangeno na mazi chatanga chengi mudio 1 chapter 2 nsangu jina kumwekesha unzambi kwa mwanta wetu Yesu Kristu. Chwata chikakumula Yohanu Ruihu nechudi indi Yesu wa mu Bible hinyi nkumi na kuchachuleja iyuma inakunda mkudi mwanta Yesu chwamuyula chengi nechu indi unsa winyu udi nawo wakumwekesha nawo Yesu hinyi inzambi yumanyi yeriri mwanta Yesu inasuneki Yohanu yakumwekesha nawo mwanta Yesu chalala inzambi nechu dichwa kumino chwatanga mazu umukanda wa Yohanu chapter 2 verse 1 na kuimena ha 11 chukutanga chengi kulonda chulumbululi yuma idumu netu tililenu amina kutanga hefuku damu chisa chu kukana wamungalalia kwa dingi anthu akudisumbula mama ya Yesu wadingi koku anakutenanyi Maria netu ndi hiya kutambika Yesu ni achumbanji chwindi enzi kwa kudisumbulawo chelili vinyu yinamanidehi mama ya Yesu hakumwila nindi hiya kweti vinyuku Yesu hakumwila nindi eyi mumbanda hinsangu yechuku pinji ya mikanda yishiki nindidi eyi mumbanda munati ninde mama nindidi eyi mumbanda kwatenu hinsangu chukudihura chengi 5 mama yindi hakuyila ang'amba nindi mosuma kuyila ejayi ilenu heno hadingi nsaba jamalola jitanu na imu di nambaranyi 6 netu jakutenteka dehi jadingi jakudijilika nachu a Yudeya munsaba mwayanga jilita kwiji 8 hela 120 Yesu akuyila nindi inzeshenu nsaba na menji hiya kujinzesha to hela to nikunyivumbu hakuyila nindi kungunu nenu dinu mumutweli mweni mawija hiya kutwala mweni mawija chanatompi menji anabalu mukidei vinyu herukiri kuina afumuku nikufuntila che mweni mawija chanatompi menji anabalu mukidei vinyu herukiri kuina afumuku ang'amba atahiri menji diu erukiri o mweni mawija hakutambika kalemba hakumwila nindi anthu ejima asambiranga kwidisha vinyu ya yuwahi nei anthu ananu dehi ya ivulu aletanga yatama ilanga unasweki vinyu ya yuwahi ni hanu dichi chinjikijiro chakutachika chelili Yesu kukana wamung'alilia hakumwekesha lubanjula kulema kwindi atumbanji twindi hiya kumukuhoelela atumbanji twindi yakwilanga hi ya kumkuhelela nechu nadingana kuhosha hikufuila kwa nzambi nindi muntu weji maunenzi hanu amwiruki mwanindi ye Yesu Kristu neudi na ntadi ya unsauna chinku wa mukanda wa nzambi dikushimuna hela nzambu wadi kuila chuma chikwao mumpinji yetu hela wadi kutonesha amputa mensu chengi necha tonesha limu anteso amputa mensu henjiri unacho shukuhelela akai netu blonga unsa una kwinku chochi munakani kuila ngahi kukuhelela iumwevulu wa mazu ichu na atangi wakumwekesha unzambu wa mwanta Yesu
wasweja kulema nangashi tongojo kenu menji ailengeri kudinyi yowona tulesa nindi nywalengeri yuma yeshima mwanta Yesu necho hinywalengeri menji mwanta Yesu hinywalengeri vinyu mutondo wa muvinyu aolengeri kudinyi kuli mwanta Yesu dichi hanu hadi muntu walengeri menji ni vinyu na ikuchawisha chakusumbula na kusumbuka necho tena ikuchawisha anamuleji nao di vinyu neringa hi ina amani chunatangi nao anyi atambiru kunana mawisha akusumbula na kusumbuka mama ya Yesu ijina dindi henyi ni anchenga iruku achumbanji trinda adinga hi 10 nanga hi chailu kuna awani ni nao vinyu neringa hi ina amani hinywanya mki muchichwamu chindi ne adinga ashakamana kuya kuti mukwani ndi vinyu ina amani Maria necho munati nao chunatangi nao Yesu anyamkiri muchichwamu chinda kuya kuti Maria nini mama vinyu ina amani de hinywa iri kuti mukwao dichi Yohani na chusonekeri unsao na kufira chudizimu yumanyi hakachika mwanta Yesu na Maria hinywa abadika mukwao mwamona ode mwanta na kulondera hamukala wei hinywa yanga kuchipangu yechwanchunecho mwanta Yesu himwanta hilenyi hichamwinu nechuna mmoni dichudi na kumwekesha nindi ni Maria hela chunza ambuwa mutongweli kuikala njila mwakuhitila yena kulonda enzi kudechu kulonda ekali nzambi muntu achukabiliri hanshiti jechu hakulusu kumana wadinga ombadikanyi Maria hosini ntadi hanuko akwechu twamona de anaidimbi naudi nao ne Maria wadinga kuwanyi muteno umwanta Yesu ko hinchwambia yeni necho mwanta Yesu wadinga de koku heno Maria ko kosi dichi hanu hadi chuma chakudizila kuyuma ya ivulu munsangwi chairi Maria kuti mwanta Yesu amakwiri naudi eyinyi enu hanu imudi munachoshukuleja mama nei mumbanda akukwira naudi akukutuba akukweta ni nkonyu mwihama hela tata na shakamu goshi mwane ka sound yo kitie ngai una utena ngodam neye mumbanda una kutena wahondera ngashima neye mumbanda dwaji mwihama utie ni nekuja netu kuikosha nichu mwanyi hamensi mwanyi okay ni sambu mumuchu nyinkesha ni kunyinkesha kumona ni mwana ha menjana na hit mumensu netu imvula ira ningahi yinoka nukunoka madiro anako yana okay dichi neyo kutena muntu na kubadiki nei mumbanda hele yiyala hikasauntu netu ilanga mwanta Yesu omutene ni Maria mama yindi kumujimba nindidi mumbanda mulonga Yesu ombadika anyi Maria unaoshidimu nei mwanta Yesu hadinga wambadika Maria ku muteno hadi kutresha kuosha mwena munako wadi kumuvumbika mumkanda wa iri chapter 1 na verse ya 14 mukuwana nao Maria wadinga ikambanjika anyi kamwanta Yesu wadina udizila kudinyi kudi mwanta Yesu werukiri nindi Yesu wabadika nini munsangu nawa na mwekeshi nindi Yesu amubadika anyi yena Maria di afu mini hako ya kudiye na chamuchiye di mwanta Yesu na mleshide nindi hinsangu jechu kumpinji ya mikanda ishiki na waili na kuleja na ngamba nindi yejima yukuileja enu mwiringa hii mwilumu nechu werukiri nindi Yesu mwanta wetu wadinga na ngofu yakuira chuma chejima mulonga ne Maria wadinga himuneni nechatongo kanga wa kwetu wadi kubalumuna menji kuikala vinyu hinyi Maria netu akuna kuchidika kwa dinga ntwantesha amavulu ni anu ichu dichuda amavulu netu
hinyudi nango vya kubalu muna menje kali vinyu kos hana chunadinga na unga na amani de hinyu abalu muna maseke kali unga kos chunadina kutalira ho kuishinyu kuleta mali kuishinyu kuleta mali wanda chula nduunga ilanga hanu wana watu lengeli walengeli nikabaka mwaka chukachumbi chukidi ni nshima chukaminu makasangana wenjiri ya maseki mumujimba wawu wawunchu hakuikala nzambi munchu iku nzambi iku munchu hansangu ya kutukwasha echu elimuna kosho kumwenenu. Okay, dichi mpinji nashikide mwante Yesu nindidi hakuleja anangamba nindidi aleti ajina ansaba jadinga kukuna kuchawija jadinga jinga hinsaba 6 mwengile ngana jirita jinga hi 80 to 120 80 to munanuka na 40 liters necho ndikudini ma 20 kuna mudi ma 20 litanga hi muhimu ana ma 20 liters chuna anwenga juice adanga hi ne akushima nao 80 dikushima mudanga hi 4 necho ayedi 20 plus 20 dingma yuma 40 plus 40 80 plus 20 120 so tishimu necho 8 to 9 necho amuchidana ngana muhimu dikushimuna kwa adinga antu amavulu necho ndi chudi hamu di 120 chi indi kumana 100 hana aburi imu chushuche ikwao isikinga 10 120 dikushimuna ana ma 20 litatu atelugeranga hi 10 tande 80 tunaruanga nde kuchinda wechima wechu. Okay, 20 plus 20 40 plus 40 80 plus 40 dikushimuna adinga 6 wanyi adinga 6 momweni. Okay, tufundire nuche mwani 20 plus 20 dianga hi 40 plus 40 dianga hi plus 4 plus 2 6 120. Okay, kama nadi 6 tunasagere ni mwaili kushikola makama 10 dichu dinu ajina nsaba jadinga jasweja kutoha hanu ichu di kujinya muna chinga chuikala na monela 8 jalema necho ajinze sheri na yumanyi menji munati na umwanteso wa 12 makalandi juice ku market makalandi sumu kulonda chihungunu inu muitowara antwani ne munati na wawo sheri izu ninde image baru muka kuikali vinyu indwa ibaru mwini mpinje munamon china kumulejeo ona muntu nindi yako wakatompumu ilindi yaute hunu muwata umutwere rinyi mweni maweja mutwaliri eringa hi atompi naza tiyumani kumulejeo na muntu izu kaya kirengeri nanga nezu dikushimuna kama na izu danzambi himuneni necho hinzambi mune nzambi kadilengi wudini nangofu ya kubalu muna menji ekari yumanyi vinyu yale divumbiki nashiti eyo dichi mwanta Yesu anudina kumwekesha ngovu jindi ja sweja kutoha kulonda stretch kumkuhoelela nao chato mperu kudona mweni mawishi waosheli nindidi antu eji mahakosha kudi kalemba diuna kusumbula neto nei muntu ana kumusumbula mumbanda hinywalo ngeshanga yuma ya ivuru weyala neto mlonga weyala dino ake kusumbula neto nagudi makabaka unaitangala yuma mazeo ilanga ama kwao lelu
anakuye kusumbula heno ni yena nitukwacha kosi kulonda mukabishe mwana kambala chaluwa netu chinga muntu weyala wikana chihandiru chashikira muchakuhemba mkwenu ni yena netu mulo wadinga nka we mkwikalanga hi ayedi kumadiki ni chisaka chechi na kuinzaye kwao chinga kwa mguzata na ngofu dichinao chato mperi nindidi akwenu asambila kuleta vinyu yelanga hi ya tamandi yaiwa chikwela ni antwa na anu de hana sege shide ya kuyinga yanka ilange una hembi vinyu yanka yaiwa dichadi chambu hano vinyu yemenu wantwa wenao na vinyu yina ya barumini mwantes kuikala ya dinga menji kadi vinyu ya soje kwa haidi ya dinga kusheta tuna udizira uchumanyi inzambu atrinka ngayuma yatamandi yaiwa yatama yafuma kudinyi etwa wene twa tunga ngayuma yatamanecho lelo antwa na tungu munkoi kulonda iringa asheti ana utente kukonda wikari nganda netu chikuna wairinga hi asheti na utashika kuchuka antu numunyikala netu nidi toko munkoyu ni anawe midehi ana safe day uchidi kwao kanda uyiri ne una winu kusheta watama ila ne unaolekide una kamde una yiri dehi kukwiranga ne winu ematonjo kideni mwantesu wemeni wala ta hindi wemeni juice wai barumu nini yuma ya toa netu hi adinga ya kusheta na chuku vinyu yekala umasekanga hi kudi vinyu ya toa ya kubula kusheta nina ya ilade dicheni tongojo ken inzambi na tweshi kuchwinka yuma ya sheta kulona chuditamishi nacho kudanchwa oshanga nao eni mwakansha nenu wala hinshidila Yesu wa barumu ini menje ekalili vinyu chichuna tangi chunati nao antwa shetere chaito mpeliona muntu wachumindi ya batuka nechukuleta haina vinyu idimu na mshoprite hakuna kusolezi kuyisha mkapu hinyuku yino ile kapu keshi mahana ukisha ukanangana kutia yumanyi era ne utomba mocho antu kutia ukana ya zuwa mulonga ya yila de una treshi kuilanga hi kuhinuka dichikamana yuma ya iwai yeshime afumanga kudinyi kudinzambi echu anchu twachunganga yuma ya kudikatisha nacho ya kudira nacho chata dichine mwanteso abarumu ni menshi kuikala vinyu na tweshu kanya kukwamune wakaimu yulu tunatweshu kumkwerera ndene natweshu kumkwerera necho kosi muntu munembeni kamina neni kosi wakwesekana nanyi na Yesu okamina mtongo joke nchachu wae ikamina wa muwae wakera tonde neona kumushia Yesu hiwambaka muwana odine Yesu kosi wakwesekana nanyi na Yesu chalala ni mungovu jindi na mwekeshi nindi yena watuadika etu yena diyi ilengi yetu yena diyi cha mwinu chechu hakubalu muname ekali vinyu china kumwekesha nao echu natweshi kumkwerera yena kulonda atwa mwinu kunsaya nao mazi twatanga naudi achumbanji twindi cha mwenu chuma cheriri mwanta Yesu eriri ngai akuelele chikwele chao chakuliri mudi yena kama nadunu yinjikishiru yeriri mwanta Yesu mumukanda wa nzambi hira yeriri wa apostol yadinga yakukoresha nacho chikwele cha wanchu mudinyi mudi mwanta Yesu bai mudi muntu na chiruku neye apostol bai kukwelera apostoluku bai kukwelera amuku chinga kukwelera anyi mwanta Yesu mulonga yena di wa mwinanga anchu dichinjikishiru chatachi cheriri mwanta Yesu kudihi kukana wa mungalelia chidinei kuno kuikerengi ikerengi di district net boma ilanga muikerengi mudi malunga naodi mavunda
kudi Kaleni, kudi Sahandu, dichi tushimuni netu ngalalia ya dinga nei hi district. Dichi mu ngalalia mwadinga irunga nao kana undenu mwani. Nene chuketula matero. Mwani. Dichi enagwechu. Insa unchuna kutanga ya alema. Mulonga licheri li mwantesu ihaya misha ya mchidieni. Kulonda eyi wiringa hii umukuwele. Anukienu anamazu adi mu chapter 20 na verse ya 31. Chuitange nche hamu. None ntuyuma chwenu. None ntuyuma chwenu. Mwashi ya de. Chukengen chutari. Yipapiru aitambula de. Muromuna washenga jivesi. Okay. Nuku itangila kumanami. Now Yesu welili yinjikijiru ya ivulu hiya na isoneki mumukandi ukunetu yeni ya na isoneki nao anchu eringai kulonda anchu akwele nao Yesu di yinyi Kristu kulonda akumkwelera amoni yumanyi wumi wa haya nyaka. So dikushimuna yinjikijiru ichu na kumona chaino mpinjire ichu na monde chinjikijiru chimu. Mwanta Yesu wabaru mwini meji ekadi vinyu mulonga wa kengeri walonderi eyi chiukwiruka nao Yesu wabaru mwini meji kwikala vinyu mkwele neidi ichamwi di Mesia. Eni muna kuhosherad tunakuhema kama na hanu trying kuneshima wenu imanen nam trying eyo kushaka maha hadawa yanga kuna kudali ilien. Okay. Mwandiche na kwechu mabambu anyana ya nyanya iruke nenu mwanta Yesu di Mesia. Mwanati iruke nenu mwanta Yesu di yinyi ijina dagutena nao Mesia dayamkwira nao watondewa wawaishewa. Mwanta Yesu amuwaishiri kudi nzambi na ngovu ya spiritu wa nzambi kulonda enzi na kuimena ku nzambi wejima. Chwamona de nzambu wekala umu ilanga wazitilanga munga hii ashakamini hampunga mwanta Yesu wakwinza kulonda cheshiku imenaku na kukalakala mudimu wejima wa unzambi mwaya kulonga kwejima. Dichinei eikanda omkweleli mwanta Yesu ilanga onati nao welili yehaya misha wabaru mwini menshi kwikala vinyu eutena kuhimbera yumanyi kulonda omkweleli mulonga mwanta Yesu cheng hakenza amaseki na kwila yehaya misha ne ichenjiriku wenjiri kanga hii wakenza chengi na kwila yehaya misha china kuinza ina kuinza na kusende chuna mkweleli neo kuinza ho kunu kusakeji na kutia kuwaha chaya mwani asakeji ashikola hakwechwa na kutangira hawa wahi chwadi chuvula mwani muna mu swimming pool mu swimming pool necho di chao shanga wakwechu na swimming pool makwao di swimming pool dinoyo di chinei kuinza ho na kutanga na kutia kuwaha kwa nidi lunga kudika kalonga chuna kuwela na kudanshima na makundi ni sausage ni human ni tomso kumadiki ukufunda kumukala mazweji mauna ati unashide ene unafoka yakudi mukalonga munamon ila wensa kumundimu wawo wainetu dikushimuna kamana nyidimu yayi waichwelanga yachwa mwinanga wa kuiza kuni chuma cha tamanisha chwa ilanga chimunenzi munatambule de wa mwinu wakwinza ho chinge yawe ne wiringa hii ukuweleri. Efeso chapter 2 verse 89 chimbeni chinga ona kamini mulonga na ya mwini na luwi kuwelela hiyenu awenuku hichawana chambala cha nzambi hicha kunyidimuku
kulonda kubuli muntu kudi sama hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu kudi sama enga kulonda kubuli muntu kudi sama kulonda kubuli muntu kudi sama mulongana ya mwini na luwi hakukuelela hiyenu awenuku hichawana chambala cha nzambi hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu kudi sama hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu kudi sama kulonda kubuli muntu kudi sama mulongana ya mwini hakukuelela hiyenu awenuku hichawana chambala cha nzambi hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu kudi sama hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu kudi sama kulonda kubuli muntu kudi sama munatindi kuinza na kutia izu da nzambi kuno kusakeji himudimu wa uwai unauza tihinyi unauza tihinyi muna nzambi nenzi kuno unauza tihinyi hinyi wafueta ina 25 mwafueta malanga hii hinyi wafueta 45 iye ni mwauza tiri amvaje yakuzatira kuchi akufuetera nawe ye inecho ndichuna za timudimu wa kuinza kuno hinyi iye ila una chiche sichumweka ni hinyi kumadio kana kuti samaneyi amwanezi muiru mulonga na iri kusakeji na 40 kwacho munatiyana mazu necho na mulonga na twamwini nanka yo hakwira ngai kukwelera Maria ndi mwanta Yesu twamkwelera nanka na nyivumbu ndi na muchima indi na nyendo kudancho adi dimba de na mkwelera mwanta Yesu mulonga imeni muchipompe nawe nzambi nganake nishidi wainsangu choka kunkura na chikumadiki chinatekani okay tuvimbia nchengono kamini mulongana ya mwini na luwi hakukuelela hiyenu awenuku hichawana chambala cha nzambi hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu kudi sama hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu kudi sama kulonda kubuli muntu kudi sama mulongana ya mwini hakukuelela hiyenu awenuku hichawana chambala cha nzambi hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu kudi sama hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu kudi sama kulonda kubuli muntu kudi sama. Efeso chapter 2 verse 8 na kushika 9 naudi mulongana ya mwini kulonda kubuli muntu kudi sama kulonda kubuli muntu kudi sama. Chimbe ndunu na ngovu munembenga na kujonjela. Okay. Efeso chapter 2 verse 8 na kushika 9 naudi hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu kudi sama kulonda kubuli muntu kudi sama. Hinyi na tueshkimbanga windi hinyi kudi hinyi dunu emage kuimba hinyi kwesekanka windi hinyi unage kuimba inza wani hano inzanga chiti
Kumuluwangisha mkwenu ne. Mumuleki embi. Chinategani? Kumuluwangisha ne mwani. Kumukwasha kuna wane muleki enu embi nka wendi. Chweni mwani. Efeso chapter 2 verse 8 na ushika 9. Naodi. Mulongana ya mwini na ruwi akukuwerera iyenu awenuku ichawana chambala cha nzambi icha kunyidimuku kulonda kupuri munchu kudisama icha kunyidimuku kulonda kupuri munchu kudisama kulonda kupuri munchu kudisama. Musakile lenu ku good job. Mubanda ombande nsemenu kunena. Let's go. Kudioku. Try akuibecha. Akuibecha man. Yodi man. Wambanda nsembi. Try man. Amayala kuina chuinga ma points eh. Wambanda try no. Kamina kanakali netuka swai. Munenze na kuimba. Kuna kuimba yinyi wambanda. Inzanga. Elaye di try. Awambanda ye di try man. Muna kuinza? Anyana kuinza man Try man akwetu. Try man. Tuyeno. Chiyenu mwane. Okay, tudize mchengu man. Efeso chapter 2 verse 8 na ushika 9. Naodi mulongana